Vuka udle ake uvuke namhla ekseni uhlale etinyaweni taKristu utolalela kufundiswa ngemlandvo welibandla itolo ke sigcine sikhuluma ngekusunguleka kwelibandla sasho lokuthi libandla laqala ngebafundzi baJesu beba120 lebe bahleli endlini lekhiyiwe balinzele moya longcwele lebe bawuthenjiswe ngumdali wabo kwathi ke ngesuku lePentecost kwehla moya longcwele kwavungama wasukuma Peter nalabanye waqala kushumayela kuthiwa ke ngayo langa lelo kwabhajatiswa about 3000 webantu banezelwa ngithaza nagama leli lithi banezelwa ebandleni kusho ukuthi labala bangu 120 bevele sebakhalibandla kwase kusike labala bangu 3000 abashunyelwa babhajatiswa nguPeter bona hayi ukuthi they made the first church party bangetetelwa kuleli bandla lelasendlini lekhiwe lelali libandla lecala namhlanje ke ake ungivumele mhlobo wami egameni likaJesu ngikhulume ngekwanza kwelibandla libandla lanza kakhulu bazalwane phela libandla la Jesu alimi ndzawonye liyanza liyinfo lephilako that is why sithi kuJohn 15 lingemagala lingemagala kulenye indzawo sithi batimvu Matthew 25 batimvu lokusho ukuthi yinfo vele lephilako kanti kulenye indzawo kuke kukhulunywa silingumtimba waKristu because it is a living thing liyakhula liyanza egameni likaJesu liyaphila egameni likaJesu lokho ke kwabonakala vele njengaleli suku leqala lePentecost ngoba laneka ladalela nje lanela ladaleka libandla egameni likaJesu kwavela abaningi bofakazi basukuma ngemandla bashumayela kushumayeleni kwabegameni likaJesu kwaphenduka labaningi bangetetelwa ebandleni laKristu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje ke bazalwane ngifuna ukukhuluma ngekwanza kwelibandla eJerusalem aseke ngicale lapho bantu abakethu uma sifunza encwadzini ya Acts chapter number 2 siyabona la ekuthenini libandla laseJerusalem lalanza ngemandla kuze kunemagama lengiwathathe eBhayibhelini lathi labaningi labaliva livi bakholwa futhi kangangokuthi bebangaya etinkulunganeni letisihlanu funa ke kuveda ke abantu abakethu na uva nje legama leli uyamangala lokho ukuthi ngayitolo bekubhajatiswa 3000 nyalo sebangu 5000 lalanza ngemandla lanza masinyane emba kwePentecost lanza impela ebazalwane egameni likaJesu siyathola futhi naku Zenzo chapter 5 noma ke Acts chapter 5 verse number 14 sithwana ke magama ngidawafunza njengobe wangetetelwa kakhulu enkosini labakholwa kolabanengi besilisa nebesifazane laya lanza njalo bazalwane libandla la Kristu noma ke labapostoli bebahlushwa baboshwa bashaya balelwa futhi bancatshelwa nalosibashumayele kepha ethi kwaloko lanza kakhulu namagama lengiwathole kuZenzo 7 verse number 7 la kubhalwe khona ukuthi kwanza livi laNkulunkulu bafundzi banza kakhulu eJerusalema nebapristi labanengi nabo bayingenela lendlela bakholwa ebazalwane kunengi lokubhaliwe embhaleni lokukhomba ukuthi no libandla laKristu lanza kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kude lobe ngaba nemandla ekulimisa alikhawule lalivutha phela elithandweni laNkulunkulu lalikhuthele egameni likaJesu lifakaza ngaJesu lokho kukhuthala kwalo bazalwane kwaze kwafakaza kasho ngumpristi lomkhulu labe bathethisa bakhulumisa kamadima kuphathi nginakala amagama lawasho lompristi lapha ku chapter 5 verse number 28 nathi ninesenigcwalise lonke eJerusalem ngalokufundisa kwenu nithi ndawusitholisa licala ngalomuntu lo Jesu Kristu wenu lokuthi nje senigcwalise eJerusalem akukutshele lokho lokuthi kusho ukuthi bese ligcwele lonke leJerusalem letifundiso dale ngolo leseyifikile
ekuqaleni bonke labe baphenduka bekumaJuda kuphela. Phela ukhumbule ukuthi amaJuda abecabanga ukuthi betive abangeni, kepha-ke kwaqhubeka livangeli laselendlela boni boCornelius selingenela nakubetive. Ukhumbule uJesu kuMateyu 28 verse 19 wayethi hambani nishumayele bonke bandala hambe emhlabeni wonke. Ake ngingeneke futhi-ke bazalwane, ngifuna ukukhuluma ke manje ngekuhlakateka ke kwelibandla laseJerusalema. Sengikhuluma ngesilandzile nyalo ngifuna ukukhuluma ngekuhlakateka kwalo ke manje egameni likaJesu. Baholi bemaJuda labo phela lababulala Jesu akubajabisanga ke neze kushumela kwalaba apostoli, abakuthandzanga lokuva nje nalokuqinisa nje ukuthi Jesu lobefile wavuka kulaba afile. Ngakho ke bazama ngawo onke amandla kuyithulisa le mfundiso le njengale, babamisa abapostoli bangakhulumi, bebababopha ngisho ematilongweni, babashaya, babasongela, basi bangaqali nje bangalokothi bashumayele ngeligama likaJesu. But ke ngifuna lokuveta ukuthi lokho akusitanga ngalutho egameni likaJesu, noma sebezama ke kubabulala kuzange kusite ngalutho egameni likaJesu. Kodwa nje naka lokuthi bafunzi baJesu bebavamise kuphendula ngeligama linye. Ngidawufunza lapha ku chapter 4 verse number 20 na chapter 5 verse number 29 la kuthi khona babaphendula bathi thina sifuna kulalela uNkulunkulu kunekuthi silalele bantu, futhi ngeke siyeke kushumayela ngezinto ezitibonile nalesitivile. Lanza abazalwane libandla etikwemizamo yonke lebayenda, but lanza futhi inzondo yebaholi yanza nayo. Sonke isikhathi baholi bebafuna njalo lisu lesikeja lo msebenzi longaka singawuqitha kanjani. Kwakulukhuni ke noko kulithola lisu ukuthi kodwa bangenda njani kuze baqithe. Lavela ke lithuba ngalenye ilanga lavedwa indzaba yaStefani. Le ndoda noma yayingumJuda kodwa yabona yona lo ukuthi hayibo leli verse le shumayelo tethu noma ke le nkolo lesiyishumayela ke tawuyichitha le nkolo yemaJuda. So ke ekushumayeni kwakhe ke Stefani ladaleka ke ebutha lobukhulu teodanggeteka titha temaKristu kakhulu kangangokuba bafuna vele kumbulala, bambamba bamgqoba ngematshe waze wafa. Khumbula uStefani ubewe kuqala ke ukuthi bambulale, futhi kafishane sekuvuleke ngesithuba ke manje sekuthi kani bangabulawa labantu laba. Emva kokufa kwaStefani ke bazalwane wasuka lesikhulu sidungudungu sekudingela emakristu kangangoba ake ngivete lo kwakhona indzawo indoda kwakuthiwa nguSawula leyayigcame kakhulu ke ngekwenda lo msebenzi wekubulala nekuhudula emakristu ihambe iyowabopha egameni likaJesu, ngoba yona iva ngathi lamakristu atitha taNkulunkulu ngoba babephethe imfundiso letawuqitha inkolo yabo lenzala yemaJuda. Ngifuna kufunza Zenzo chapter 8 verse number 3 noma ke imsebenzi yabapostoli 8 verse number 3 la kufunzeka khona ukuthi Sawula walicitha libandla angena indlu ngendlu ahudula besilisa nebesifazane abafaka etilongweni. Ngifuna ke kuveta nalo ukuthi bahlakateka ke belibandla laKristu ngoba impi yase ingasaqonzana nebapostoli kuphela, yase iqonzene nabo bonke labaphendukile sebadingelwa babulawa babanjwa yasakateka ke nemhlaba ke wonke ke. Kepha ke sesigcina lapho ke namhlanje ngifuna ukuthi kusasa sitobuka ke ngabo ke sebahlakateke ke baphumile ke eJerusalem. Ngidawukhuluma ngabo eSamaria, ngidakhuluma ngabo eAntioch, ngidakhuluma ngabo sebagijima baya eAfrika egameni likaJesu. Amen.